Кызык. Эшиктин колпосун тарткандай болбоду беле? Ичинен 2-3 бурап тарткандай болбоду беле? Жатарга камурарда мынау киши кантип кирип келди бейчеки темселеп. Эмнеге кирип келди? Сыртынан гылдыратып, шылдыратып ачкыч салганы деле угулган жок. Жабык эшикти шырпалдырбай кантип ачты да, кантип кирип келди мышыкта жылып басып. Дабыш салып да койбостон, кире бериштен бери буйдалбай кысынбай тебелей келип, мындагы кишинин ич кийимчен тургандагы түрүн көрүп ийменбей, туура эле уктоочу бөлмөгө баш бакканы кандай? Жок издегенсип. Тарбия көргөн неме мынауның? Эшикти тыкылдатып, черткилеп да койбостон, уруксаатсыз тебелеп кирип келген кандай неме өзү? Абулай укуп сен белең? Кечиресиң жолдош. Сен каяктан? Ким керек эле сага? Келем дебедим беле кайрылып. Кайрылып келдим балам. Балам? Кайсы баласы? Кайсы баласын издеген неме? Акылы жайындабы мынауунун? Жергиликтүү жолдоштордун кечки сый тамагынан жаңы келип, жатмакка камданып, ак шейшеп капталган жука төшөгө салынуу керебетинин жанында ак майкечен чакмакты турусучан дардайып туруп калган Николай Аблеуховдун итиркеи келди. Кирели кечки партиялык жолугушуу жыйындардан чалыккан партиялык жетекчинин үстүнө сөзө качырып кирип келген аз келгенсип. Жарым жылаңаш турганын көргөндөн кийин бурулуп нары кетпестен, сонуркап тиктеп калганын кантесиң? Кечиресиң. Сен адашып келдиңби? Адашкан жокмун балам. Сен Абылай Укуп эмессиңби? Абылай Ухов? Эч кандай Ухов-Муховду тааныбайм, жолдош. Мүмкүн номурун алмаштырып алдым. Сен кантип тааныбай каласың? Абылай Укупсуң да сен. Кечиресиң, жолдош. Эшик кулпуланып турса чертип койбостон, уруксатсыз кантип кирип келдиң? Бул люкс номер. Мен Аблеуховмун, ЦКнын бөлүм башчысы. Ооба. Абылай Укуп атанбадың беле? Жолдош, сен адашып калдың көрүнөт. Адашпай этпей эле. Келем деп сөз бербедим беле? Убадама туруп келдим мына. Николай Аблеухов ташкенттиктер ардактап айтмакчы. Жолдош Николай Аблеухов мойнун созуп, ирегеге көз чаптырды да калганын жабылуу турганын көрдү. Эшик ачылбаптыр. Таткычын кандайынан тартса так ошондой козголбой тур. А бирок ноча бойлуу, бети багжайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык, үстүндө узун этектүү бол чепкенчен, желкени туташ жапкан чым кыяк топуча мынабы дыйкан. Ооба, дыйкан. Балким малчы. Анткени түсү оңгон костюм шымын үстүнөн түшүрбөй кийген майда чүйдө партактивдей да көрүнбөйт кебетеси. ЦКнын мейманканасынын жалаң люкс номерлары жайгашкан 6-кабатына чейин эринбей чыгып, каяктан таап кирип келди. Дагы бир байкаганы өзбектерден эмес. Белине бир байлам жолук тартынып ала чапан, ала допу кийинет эмеспи өзбектин мээнеткеч дыйкандары? Бул киши андай эмес. Балким малчы казактыр. Малчы казак. Балким каракалбактыр. Тартынбай кирип келгенин карасаң, а бирок кантип кирип келди? Түнкү саат 11-ге жолугушуу белгиленген жок элем, жолдош. Кайрылып келгеним ушул болду. Чак, бечаранын жакылеси ордунда эмес, жебөлөрчө ичип мас. Айылдан келген неме өзүнө окшогон малчы дыйкандардын тобунан бөлүнүп, 6-кабат мейманкананын баш айланткан кыйма чийме далисинде токтогон номурун таппай адашкан көрүнөт. А бирок ичинен кулпуланып эшикти кантип ачты? Сен кимсиң? Деди Аблеухов. Ошондой де, деди бейтаныш. Ошондой де. Кимдер менен келгенсиң? Кайсы делегация менен келдиң? Силер менен. Силерди алып келбедимби? Кайсы кабаттансың? Жер 7 кабаттуу. Вот сволочь, өлөрчө маз же орукчан? Жок, жетишет. Мээсин ачтып отурабы? Ойду тону дөргөн немени карудан сүйрөтүп, күчтөп эле кууп чыгатпасаң, өзү кызарып номурдан чыкчу түрү жок. Регистратурадагы кызматкерлерден же үргүлөп эшик кайтырган милициянын сержантын чакыртышы керек. Түн ортосунда үстүнө уялбай кирип барып, партия жетекчисинин тынчын алган кайсы жинди экенин ошолор териштирсин.
Mayka Trusучан Николай Аблеухов жыла басып, керебеттин баш жагындагы жыгач тумбанын үстүндөгү кара телефондон тушуна барды. «Жинди болбосоң антпе», dedi бейтааныш малчы. «Каңырышпы, жаныкпы?» Кечки сыйтамакта шишкебек, палоо дагы не бир жүгүн дамды алдыга тарткан жергиликтүү жолдоштор акелеп жакелеп, армяндыкынан ашыра мактап жатып, Ташкент коньягынан 250 граммдан бир аз артык ууртатып койгонго, айтор телефонго колун созгон Аблеуховдун такт дегенден кыпындай кабары жок, оозуна алы жетпеген жапан малчынын кылыгына ачуусу бат кайнады. «Эмне? Сен ким менен эмне деп сүйлөшүп атканыңды түшүнүп атасыңбы?» «Сен өзүң түшүнбөй жатат окшойсуң. Таза эле кеп жебеген акмак турбайбы?» Кызарып татарган Аблеухов далысын салып, телефондун трубкасын сол колго алып, кулагына такады да оң колдоп номурун бураганга ашыкты. «Акмак болбо», dedi малчы. «Кимге айгак чыкмакчысың?» «Сөкүр», деп ойлоду. Мурда кийин мындай жагдайга кириптер болуп көрбөгөн Аблеухов ачуусунан колдору калчылдады. Зөөкүрлөр жаман ойлуу болот. Алардан бардык жамандыкты күтсө болот эмеспи? Кең чепкенине жашырып, колтугуна ката кирген курал жарагы болсо непадам арттан байкатпай жакындап, чабы иши да толук ыктымал мынча келген неменин. Телефондун 2 номерин сөмөйүнө илип айланткычакты Аблеухов шарт бурулуп, чаап салчы болсо коргонмо когомдонуп, көзүн албай бейтанышты беттеп турду. Кычаштык кылгансып телефондун тигил учу бош эмес экен. Зыңылдагы жаңырды. Кайра чалмакчы болуп эңкейди. «Жан талашпа, өлтүрөт деп коркуп атасыңбы менден?» dedi бейтаныш. Бул болсо унчукпай калды. «Куралдуу деп ойлоп атасыңбы?» dedi бейтаныш. Анда номурдан тезирээк чыгып кетишиңди талап кылам», dedi Аблеухов. «Башкача суранбадыңар беле? Төбөңөрдөн ныгыра басып, таш казандагы сууга чумкутуп атышкандагы жалдыраганыңар», dedi бейтаныш. Сууга чөгүп бараткан суу аптыгып, Аблеуховдун деми кыстыкты. Акыйкатында кол салып жүрбөсүн, куралы бар болбосун коюнда дегендеги туюк соккон оюн мынабы чымкыяк топчан неме окуп салгандай туюлган эле Аблеуховго. Ошон үчүн коркуп атасыңбы? Куралым жок деп кекетип атат да керсейип. Керсейгендеги турмушу менен таш казанды козголгондогу сөзүн көз боечулук чымынын көрсөткүсү келгенден кишинин ой санасын бууганга аракеттенген Шумпайдын ашкере оюнуна окшоштурганга үлгүрдү. Болгону окшоштурганга гана үлгүрдү. Болбосо чаргытып өйдө төмөндө айтабы? Ал түндө ойго келбегенде шайтанданып сүйлөйбү? Аптыккандан кере дем алды. «Кимдер суранды эле?» dedi таң калып. «Абулайдын балдары», dedi бейтаныш. «Ата жолунан кечкен күнү. Кыязы кайсы бир айылдын түмөн түйшүгүнөн жебиреп кеп салмакчы көрүнөт. Бечара десе, өзү деги кайда жүргөнүн билет болду экен. ЦКнын мейманканасынын 6-кабатында партиянын жооптуу кызматкеринин люкс номурунда адашып жүргөнүн билгени жок ушу». «Сен...» Ооба, билем. Таап келгеним ушул болбодубу?» dedi тиги бейтаныш сүйлөтпөй. «Мүмкүн...» «Айтпадымбы? Таап келгеним ушул болду. Эки дүйнөдө сага окшогондорум көп. Абыдан көпсүңөр». «Ким кимди окшоштурду? Кимге окшоштурганы?» Ушул жерден жолдош Аблеухов баятада кулагынын сыртынан 3-4 ирет кетирген бир маалыматты үрүл-бүрүл түкшүмөлдөдү. Байкасаңар мынабы малчы кебетеленген жүлжүк көз бейтаныш тантыганы менен фамилиясын окшоштурду эй. Байкадыңарбы? Аблеухов. 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 Балким тилин келтирип, Аблеуховду деле таптак айткандыр. Балким таптап айткандан айылдык неменин тили оңду келбей калгандыр. Байкадыңарбы, жокпу, окшоштуруп атат, анысы окшошуп атат. Таап келгеним деген эмнеси? «Бир келгенимде бириңер кесилген элеңер», dedi бейтаныш камырабай. «Болголодубу?» деп бүшүргөдү Аблеухов. «Бириңер кестирген элеңер. Сен 11 деп элең ошондо», dedi бейтаныш.
Муну укканда Аблеуховдун койбой колунда кармап турган кара телефону ыргып кете жаздады. Бул кылбой калсын, карап тургансып сүйлөп атпайбы? Сөзүн угунун бурулушуна көбүрөөк кимисинен ишара болгонун, көбүрөөк кимисинен ынта корогонун билбейбиз. Эгерде саатына мурун ажал тооруп, шору кайнаган кимдир бирөөнүн атууга кеткени, тагыраак айтканда шорун кайнатып атууга кетиришкени козголбогондо, ай ким билет. Тикесинен тик турган экөө дагы канчага дейри акыйнеге айтышмак. Мүмкүн айбуйга келбеген Аблеухов телефондун кулагын кайталап бурап, милициянын акыйып эшик кайтарган сержантын чукулунан чакыртып ийсе, кызыл фуражкасын бир капталына кыйшайтып, көзүн алайтып, анысы жетип келсе тердеп кургап, кийинки окуялар кандай өнүкмөк, эмне ызычу чыкмак айтыш кыйын тууган. Гипноз. Менин партиялык досиемди ийне жибине чейин билген гипноз. Же болбосо, деп ойлоду шаштысы кеткен жолдош Аблеухов. Абаң ошондогу кечте атаң экөөңө келип, жакшы эле жалдырады, деди бейтаныш. Аяган жоксуңар. Эмне? Эмне дейт мынау? Аблеухов төбөдөн жегенде селейди. Эгерде чочугандан жазатайып куласа, капталындагы жумшак керебетке чалкасынан кулайт беле, же жалаңкат килем төшөлү паркет полго эт бетинен кулап сүрдүгүп жыгылат беле, аны да айтуу кыйын. Айтор жолдош Аблеухов сең селип барып оңолду. Кечки сый тамакта 5 бөлүп жуткан 250 грамм коньягынын күүсү заматта тарап, жылаңач эки тизеси титиреп, өңү куп-куу болуп чыкты. Те качанкы 1938 жылындагы пионердин алуу кызыл жагоосун тагынган Коля Аблеухов анда чындап эле 11-де болчу. Окуяны кошо жүргөнсүп күнү бүгүнкүдөй эскергенин кантип түшүнсөк, аралашкансып сүйлөгөнү кандайча? Өзү канчада? Оба, болгон. Ошондой бир окуя болгон. Кимдин социалистчил, кимдин капиталистчил экени айгышкан тап күрөшүнүн жүрүшүндө иргелип, тап күрөшү курчуган коллективдештирүү жылдары болчу. Коммунистчил жеткинчектердин пионер кыймылына жан дили менен кошулган Коля Аблеухов эки ата өткөн абасы Владимир Аблеуховдун инженерлик кызматынан кыянат колдонуп, социалисттик мүлккө суук колун салгандыгын, заводдун темир тезегин көптөн бери уурдап жүргөндүгүн жалпынын сотунда аюусуз ашкерелеп, айыбын бетине коюп бергени чын. Коммунисттик ишениме ошентип курчубады беле? Ошентип жетилбеди беле? Андыктан анысына адырда сыймыктанат. Совет бийлигинин жалына каларын билген абасы караңгыны жамынып келип, атасы экөөнүн алдында чөгөлөп, түн бир малга чейин ыйлактап жалбарганы да чын. Коля, айланайын Коля, абийиримди төкпө эл алдында. Айгакчыга көрбө, артымда балдарым бар, мени айдатып не муратка жетесиңер, деген эле. Атасы коммунисттик сөзүн айтып уяткарып, кууп чыкты эле үйдөн. Айдатып жок кылдыңар, деди бейтаныш. Буржуазиячыл абасынын тап душманы катары ГУЛАГка айдалып, ошондон ары ың-жыңсыз жоголгону да чын. Сөөгө көмүлбөй жатат дагы эле, деди бейтаныш. Ким көмүлбөй? Ошонуңар. Шайтандуу гипноз. Балким шайтан? Шайтандын өзү, деп жоруду Аблеухов. Шайтан? Ушул сөзүң мурдагы сөздөрүңө кошпой туру, деди бейтаныш. Кайсы сөзү? Сүйлөгөндөй болгон жок эле го. Оозун ачып сүйлөмөк турсун, кыңк этип үнүн чыгарганы жок. Аблеухов көзүн алайтып эмне дээрин билбеди. Ата жолун чаңган күндөн шайтанга азгырылбадыңарбы өзүңөр, деди бейтаныш. Ким чанып жүрөт? Качан чанып жүрөт? Бирок жалдырган Аблеухов бир каптап келген бул суроолорду ичинен кайрыганча жообун дадил укту. Таш казандагы сууга чумкуп, чокунгандан тарта, деди бейтаныш. Дел оору тийгендей делдеген Аблеухов чак челекей ой арасында таш казан? Кайсы таш казан? деп күдүктөнгөнгө жарады. Ал азыр талкаланган, деп маашырланды бейтаныш. Чиркөөсү менен чогу талкаланган. Талкалап туура кылышты. Чок, унчугушу керек. Цирктеги көзү боемочунун алдында солдоюп чыккан бечарадай көрүп, тажрыйба кылганын токтотсун. Аблеухов оң колунун муштумун түйүп,
sol kolundağı telefondu mıkçı karmap kayratın jıydy. Joldaş, joldaş, kaysı atanın jolunu aytasın? Kimder çanıptır? Dep suragan gagamdandı. Tamagın jasap komdondu. Surosu oğuzundan çıkkança jobu kulağına şak uğuldu. Menin jolumdu çanıştı. Siler çandıňar, dedi beytanış. Hey, hem ne olup atat tegerekde. Öňü öje düşübü. Mümkün able ukaby özü menen özü süýleşip jatkandyr epkin diýip. Gülük oý bolup sogulgan surosunun artынан özünün jobu bulup özünün jobu jaňyryp atkandyr. Jelgilikde joldaşlar akelep jakelep kıynap jutturuşkan kanyagına akıldan aynytçu birdeme çılap koyuşkan jok beledegi. Özün özü tınşady. Özün özü aňdydy. Jok, anda emes. Ayny waptyr. Akyly dele jaýynda eken. Tüşü dele emes, öňel eken. Kommunistik düýnesi ordunda eken. Dagale bayagy kommunistik düýnede eken. Oşol düýneni solkuldatgan partiýanyň ülkün jetekçisi bolsa özü jaňylyp galçy able ukyp beken. Çyr aldy. Mınça geň kommunistik düýnege gebetesi da, süýlegen sözü da goşboý turgan maňdaýyndagy beytanışdy den daroo tiktedi. Mümkün, munawy beytanış özü menen özü süýleşip atkandyr, göbürenip şuuranyp. Özü suro goýup, öz surosuna özü jogunu uzatyp atkandyr. Surosun tuyuk karmap, jogunu uzaytyp atkandyr. Surolar bu, joptor bu, dep güýgüzdi beytanış. Men görsetken jolda bardyk suronun jobu gamtylgan boluçu. Ableuhov tilin tişdep turup kaldy. Partiýalyk kuşduguna salyp, epdep çiraltgan gayraty hayrajana düşdü. Mınday aşıngan akarat sözdü ilgeridegi gözü tuyuk Trotski Buharinçilerin zamanında uksa, buydalbastan kontr demektir. Burjuaziyaga gul jürgen çet өлkölük beçaranın oğuzundan uksa, sabaty çala kapitalistik agent demektir. Alemi malçı geyiptengen mınavu kişinin oğuzundan ugup, çara göre albaganna birisi ardansa, birisi mesinin içine oturup algansıp, erkine koyboy kılt etip sokkon oy sanasın şıdır ile okugandağı kudretinin aldında özün alsız sezdi. Aylasız şılkıydı. Ömüründe partiyadan je bir jeme, je sögüş ugup görbögen canı sayasi mansabının erteğine kavatırlandı. Taşkendiksin be, Taşkenge gelerimdi kanti bildin, dedi ayıp tuğday davışın japız çıgarıp. Kalasam bul jerdikmen. Kalasam aljaktıkmın, dedi beytanış. Kayaktık. Moskvaňa köp aylandım. Barsa bargandır, gıdırsa gıdırgandır. Çinile sonurkap bargan bu je jalgandan süýledibi, kim bilet? Birok sayakattap bar beletim bolboy. Beytanıştın Moskvany köp aylanyp çykkany taň galtyrdy. Moskvada emne jumuştap degen jaman oy getdi. Orustun arasında tukumum köp, dedi beytanış. Keçiresiz, emne? Ableuhov başın çulgudu. Moskvaňyň jarymı, dedi beytanış. Jarymı emne? Özleri bilbeyt birok. Uyugan eldin teň jarymı menin tukumum. Keçiresiz, siz kimsiz? Dedi çarası jok. Oşondoydy. Uşul suroňy gaýsy zamandan tarta tutuguşday saýrap, kaýtalap kalganyňdy bilesiňbi? Dedi beytanış. Ableuhovdun bala bolup başına sarı jün çygyp, köýle atygyp esdatkandan ele bilgeni, bul zaman Leninçil kommunistiki. Çokungandan tarta, dedi beytanış. Birok moýun berbey, adyrky suroňdun jogun unutpay jürgeniňerde düýne bozulmak emes. Bozulmak emes? Tigi unçukpady. Ekönün jaňydan gana baştalgan jakyn sırdaşysyny bozup, eşik çertildi. Eki merdebet tık tık etip sıpa çertildi. Emi munusu kim? Şerige okşaýsa ýagy. Bayatadan kança menet öttü, 5 bi 10 bu eşiktin artına şerigin gaýtatyp koygon tura görse. Joýkurlugun jüregi türs-türs soktu. Bul emne degen maskara? Akılga sıybagan bul görünüşti emne de watyp gerek? Kutum, dep oýlady Ableuhov. Eşik bayagydan gaturak çertildi. Taşkendik çagımçılardan kutumu? Kanty uşuga da barışdy. Kuturuşkanın, men bularga görsetem sayasi çagımdy, dep oýlady Ableuhov. Eşiktin artından tanış üni uguldu. Tanışının Joldaş Nikolay Nikolaýeç degen üni uguldu.
Катардагы бөлмөгө жайгашкан референт жууп, уктардын алдындагы дагы 50 граммдан алдырып, бейпил каалап коймокко баш бакканы келген болчу. Аблеухов колундагы телефонду ордуна коюшту эми эстеп, майка турусучан жылаңайлак аттап путап жетип барып, илгичин тартып эшикти ачты. Ой, кечирип коюңуз, жолдош Аблеухов, мен билбей эле. ЦКнын бакыйган бөлүм башчысынын ак майкачан, чакмактуу турусучан, дардайып, эшикти аңырайта ачарын күтпөгөн референт көзүн алайта артка кетенчиктеди. Сүйүнүп кеткен Аблеухов чебелектеп ийди. Кир, эчтеме эмес. Бөлөк бөтөн белек. Тала түздө боло берет. Кир. Мен азыр халатымды жамына калайын. Жолдош Николай Николаевич, кечиресиз. Жакшы уктаңыз деп айтып койгон эле, айтайын десем 10 мүнөттөн бери телефонуңуз асылуу. Сүйлөшүп аттым, бошобой. Берки эки шеригибиз гана. Алар кошулбайт бекен? Коллективде сыйлабайт бекен? Шефтин акыбалын билмекке мени жөнөттү да ириде. Аларды азыр телефондон чакыртып алабыз. Жүрү. Көз боемочулугун көрсөтүп аткан адепсиз коноктон эми коркпой, керек болсо экөөлөп үчөөлөп эрмектеп суракаларына шерденген Аблеухов халатын жамынмакка уктоочу бөлмөсүнө жөнөдү калдаңдап. Экөөнө эми эмне дер экен? Үчүнчүсү келсе үчөөнө эми эмне дер экен? Кирип келди да жыгаш шкафка бурулбастан кая туруп калды кыймылсыз. Каякта? Каяка жоголду жүлжүк көз бейтааныш. Жүлжүк көз бейтааныш? Турбады эле бөлмөнүн ортосунда беймазага салып, көздү ачып жумгуча кайда басып кетти. Дабышы да, шыбышы да чыкпайт. Калганын артын карады шкалап. Жок. Халат илинген жыгаш шкафтын ичин карады аңтарып. Жок. Чоочун дабышты укканда чочугандан балконго чыга качтыбы? Дегенде башын чыгарып, анан босогосун абайлап аттап, балконду карады. Жок. Душка жашынып калдыбы балекет? Артка шарт бурулуп чуркап басып, душу менен дааратканасы жанашкан бөлмөгө баш бакты. Жок, дайыны жок. Изин суутуп дайыны жок. Балкондон балконго аттап, коңшу номерге өтүп кетти секирип. Кайра уктоочу бөлмөсүнө энтеңдей кирип келип, балконго чыкты жулунуп. Жок, мүмкүн эмес. Коңшу номердин балконуна чейинки шатысыз 2 метр аралыкты аттого улугайган неменин мышыктай түйүлүп секирсе дагы шаасы жетмек эмес. Балкондун тирөөчүнө артылып, ылдыйды карады. Жок. Таянып өйдөнү карады. Жок. Жер жутуп кеткенсип дайыны жок. Жана бир сыйры айланта карамакка дааратканага жөнөдү шашыла. Жамын айын деп коюп, халатын дароо жамынып албастан, шефинин даараткана менен балкондун ортосунда ак майкачан, чакмактуу турусучан, жылаңайлак каршы терши күшүлдөп чуркаганын карап, референт таң калды. Аз уктадыбы, көп уктадыбы белгисиз, жалаңка таар салынган тактайдын катуулугу ноюта өтүп, сол капталы талыгандан оң капталына оодарыла бергенде, чатташкан көздөрүн ачпастан чала була ойгонду. Сөрүгө жетер менен кончун копшой бошотуп, чокойун эптеп ыргытып, кийимчентейден узунунан кырданып кулачусунда, курама төшөктүн бир учун үч бүктөп жазданганга жараган экен, катталуу үчүн жаак алдынан оңдонуп тартты. Кайра уйкуга мемирей сүңгүп баратты. Кимдир бирөөнүн доома тарткан үнү угулгансыды. Мени таштап кеткениңе жол болсун. Эч кимди жалгыз таштагандай болгон жок элек. Баарыбыз текши тараганбыз, деп ойлоду Бактыгерей элдир-селдир. Түшү өңдөндү. Таштап кеткениңди кантип танасың, деди тигил неме. Түшү тереңдеп бараткан өңдөндү. Токары да, слесары да, ширетүүчүсү да, көрүкчүсү да, барсканчысы да тегиз аралашып, 8-9 киши бир жоро болуп отурушкан эле, көбүктүү сыра толтурулган чоң банкелерди тегеректеп. Бирөө жарымдын ордунан тура албай сеңселип, суналып жатып калгандай болгон эмес. Жеңин жоон билектен түрүнгөн, чоюн билек жанагы токарың сыра менен аракты алмак-салмак ичкенде да суламак беле тобо. Арак менен сыраны теңме-тең чалып аралаштырып туруп, кулкулдата жуткузган күнү да көкүрөгүн керген көрүкчүң менен башын ойдолоткон барсканчың оңой менен жыгыла койчулардан эмес. Мени калтырып кетпедиңби? Деди тигил. Каяктагы даамы жок кепти сүйлөйсүң.
Kudayda garasaň bolu. Iki ayagынан aldırıp kalıp kalsa uşun men kalıp kalmakmın, içken jerimde gömelenip dep açulandı Baktigerey. Tigil göşörüp bolbodu. Taştap gettiň, dedi. Barыбыз gündügüdey ele içtik go. Dogurungan kimsiň özü, dedi Baktigerey ünün golduratıp. Uykusunun ortasında uşul sözün goro jaňyrta aytkanyn tuyup kaldı. Aytdı da uykusu bölünüp, oýgonyp baratkanyn tuydu. Tüşük salgan tüşü öňüne aýlanyp baratkanyn tuydu. Tüşü öňüne aýlanyp kalganyn tuydu. Dogurungan kimdir biröňüň goronun içinden süýlenip atkanyn tuydu. Antkeni oşol kimdir biröňüň önün baş jagынан daana ukdy. Taştap getdiň. Iki ayağı çalıştay teňsile basıp, jolun jalgyz ulant dele jorolaşdyrdan hiç kimdi goşa erişte gelgen emes. Izine jaňylbay düşüp, üýün taap gelgen kimisi. Baktigerey başına degende akyryn götürüp, ün çykkan jakka şeksenay gıňaýdy. Gıňaýdy da wagt önde biröňün jer çiýgen uzun etekli bol çepkençen, başında çymkıyak topuçan birö turganyny gördü. Uykulu gözü umaştay açılıp jüregi ozuna tygyldy. Kaydan jüret munusu tün içinde. Oğuzdan gelmesi düşkenden gözü çekçegen Baktigerey orundan çapçaň öýde olup, Kojoýundun uluksatysı goroga girip algan garan jakka burulup, şoň şoýa oturup kaldı. Gözün üýür aldırdı. Ötken taňda Yunus Handyň gümbözünden görgen uzun etekli boz çepkençen, başında çymkıyak topuçan beý tanışty tanıp durdu. Demin gatty. Aýly tündögi baktyň görekösünde jüzün aýra görbese de, noça boylu beti bagjaýgan, gögala juka sakalçan, juka moruttu, gözü jymşyk kişini elestetip durdu. Kaçan girip algan goroga? Çoçun üýdüň gorosunun törüne özün küçülep uluksaty jok ötüp algan emnesi? Jüregi törs ete türsülük aktı. Surolu garady any. Meni taştap getkeniňi gantyp tanasyň, dedi ötken taňdan tarta öň tanyş bolup kalgan tigilneme. Özüňiz jolga saldyňyz go, dedi Baktigerey. Kantyp, dedi tigil çoçugansıp. Artyňa gylçaýbay jönö dediňiz ele. Andan beri meni iki ret taştap getdiň. Kuday ursun. Andan beri sizge jol gelekmin go. Kantyp, dedi tigil açulanyp. Sosuň bu kantyp. Kantyp, dedi şaşsy getken Baktigerey. Gündüzü gün gıygaştagan malda bir taştadyň, joroňdan teňselip kelatganyňda ikinci jol aýnydyň. Baktigerey surulu katıdı. Üçüncü depterini çala жазçuňda yüzüňi burup ketmediňbi? Çün ele. Anysyn tanalbas Baktigerey. Gaýsy çymyny daryganyň kim bilet, işi kılsa bet maňdaýyndan ele bir görgen kişisin kaçanky bir uzun ulamışga aralaştıra жазıp, gebete geçbirin kup keltire жазaryn жазıp alıp, esi çykkandan syýa galemin ırgıtyp ýegenini estedi. Meni görör zamat kalemiňdi ırgıtdyň. Oba. Joroňdan gaýçy joluňda gabylyp kalbaska tyrışdyň. Baktigerey joldy boýlay ösken tıtbaktaryn tüptüy basıp gel atçysynda düýneniň dürbeleňin tım unuta uktap kalyny güksögenin estedi. Sözüňde galet jok, dedi erksiz. Jazyňdy ulan, dedi beýtanışy. Baktigerey tınşap kaldı. Saýçuul menen jolukkanyn aýagyna çygara ukmakka kulak saldy. Kantesiň, kişi görbegen suwazyn agan aýban. Çukuldap kalgan beýtanış sakaldy kişi eken, sakaldynyň aldynda at gölüňün ürkütüp turgany ne jakşylyk. Gök bıştysyn joşutkança aşykkan saýçuul, tizgindi bulkuy tartyp yerden eýildi. Arwaňyz aksakal? Arwa, dedi beýtanış. Sakaldy kişi söz başlamaýyn, göçmün balası ozuny onçukça emes. Saýçuul ýybagyla jerde garap meltiredi. Söz güttü. Ne tikenekde gözlerin jıltıratıp, saýçuuldy synaý tiktep turubu, ne at jalынан aşyra garap, ay jarık tündögi talanyň gyryn telmire tiktep turubu, beýtanyşy üň gatpady saamga. Kamar abayt,
Ünsüz sözsüz meltirep kamarabайт. Сайчы ул же бастырып кете албай, же айтчу кеби болсо батыраак жоон узата албай, итапкан оңтойсузданды. Консо бу тегереке жоочунун эле балдары конмок. Жоочунун кайсы баласы болуп кетти бу деп бүшүркөдү. Жалгандан тамагын жасады. Мынча кейип алгансың балам, деди бейтаныш. Тууганым өлүп, деди Сайчул. Өгөдөйүңөр үзүлдү ошентип, деди бейтаныш. Ошонун кабарына жолоочулап деп үшкүрүндү Сайчул. Хей балам, кейгениң менен жүүнүң тирүү, журтуңдун ат көтөргүс жүгү мойнуңда. Алдагы ызаңды жут, унута тур. Ыйык яса жолун тепселеген антургурлардын кесепетинен ата жолу куулбай өчүп бараткан чакта бир Сайчуулдун кара кичиден чоку талаштыра камчы жегендеги кордугу да кордукпу? Оңбойт дебедим беле аларың, деди бейтанышы. Конуштан жаңы узап чыгып, сыр бою чукул эмерилген жерге чейинки жолдо илките бастырып келатканында «Теңирим ургур теңиз буканыбы?» деп гекенгендеги кайнаган ачуусун кектүү Сайчуулуң дал ушинтип тыйгансы деле. Ошондо ой санасын көзү ачыктан бетер окуп салгансып, шыдыр айтты. Кыраакы чалдардан экен го деп түкшүмөлөттү Сайчуул адегенде. Жоочунун кайсы баласы болуп кетти? Кайсы баласы жоочунун? Кимисинен? Ыгын таап сурай албай кысынды. Шашпагының, деди бейтанышы. А көрө антургурлардын азгын чыкканын таамай айттың. Качан айтып жүрөм? Нени айтып жүрөм? Кокуй, тала кезип келатып ойго чөмүлгөнүмдө курган жаным угуза сүйлөп жиберген окшобоймбу оюмду? Өзү менен өзүм сүйлөшүп ийген турбаймбы термелип? Сүйлөбөйсем керек да божурап, деген Сайчуул жообун узатты. Аксакал, азгын болушканы жалганбы? Ал ортодо бейтаныштын жегим экенин анык биле албай, же бирөө жарымына дадил окшоштура албай эси эки. Жоочунун кайсы баласы? Кайсы баласы жоочунун? Кимисинен тараган? Кимисинен? Кейигениңди уктум, деди бейтаныш. Сиз? Жоочуңун атасымын, деди бейтаныш. Кайсы жоочунун ботом? деп үрпөйдү Сайчуул. Атаң жоочунун. Жоочунун? деп чочуду Сайчуул. Ооба, жоочунун. Өңүндө эшиткенин же түшүндө эшиткенин аңдабай, угуп турган кулагына, көрүп турган көзүнө ишенбей, эси болгондон эрден кыйшайып капталына оп бараткан Сайчуул шапалак камчыны таштай сала, көк пыштынын жыгылуу жалын кошо колдо уштап, кулап түшпөй аз калды. Экиинин көтөрүп энтикти. Жал тутамдаган кебетесинен жазбай көзүн бардап, бети багы жайган көк ала жука сакалчан, жука муруттуу карыянын жүзүнө үйрүлдү. Жымшык көздөрүнө жалтаң карады. Көздөрүнө урунду. Карыянын ирмелбеген кыйгач көздөрү арбагандай тиктейт экен. Тикенектей кадалды. Эсил Чыңгыз атамын арбагы алдымда. Маңдайымда Чыңгыз атамын арбагы турбу жылы болуп, деди Сайчуул арбалып. Ооба. Кагылайын жасаткан эгем, үнүм теңирге жеткен бейм деп күбүрөндү кемшиңдеген эги. Кагылайын ата арбак, арбагың тирүү белем. Чебелектей аттан түшкөнчө ашыкты. Кагылайын ата арбак, арбагың тирүү беле, тирүү белең. Чөгөлөй келип арбактын аягына жыгылганча ашыкты. Үзөңгүгө илинген бутун шашып ушуп чыгарып, жүргөлөй басып келип чөгөлөй калып, эбиреп-жебиреп өңгүрөп ийди. Үнүм теңирге угулган бейм, теңирим жалгаган бейм өзүмдү. Арбагың бизди чанып кеткенби десем антпептирсиң. Шорубуз түбөлүккө катып арбактан сыртка алдыкпы десем антпептирсиң. Айланайын ата арбак, айталадан кезгелерин кайдан билдим? Бир карасаң калгагар тону капталдап турган, бир карасаң аскарлы тону таянып турган, бир карасаң эки тонун арасындагы боз талаада ыргалып турган, бир карасаң ошол талаанын үстүндө сабалап учуп, бир карасаң калдайган чоң калаанын үстүндө салаңдап турган, бир карасаң чатырды жапыс, жепирейген сары тамдын эшигин сагалап турган ата арбак
Эми мынтип 5 эле карыны оодарылган, а бирок азаптуу бешенесине карача жүрүүнүн тагдыры бекем чийилген бечара урпагына ай жарык түндө, сыр боюнун үстүндөгү камгак шыбактуу какыр талаада, как маңдайынан чыгып кез келип турду. «Кайда жүрдүң?» dedi кемшиңдеген сайчыбул көзүнүн жашын чууртуп. «Кайда жүрдүң, арбагы бийик атабыз?» Төгөрөктү төпченеп, төрткө бөлдүм эле, төртөөнүн укум-тукуму азгын жолго азгырылып, азганына менчелик күйүп, менчелик сыздадың, dedi Чыңгыз хан. «А?» Сайчыбул эсин жийип шашып калды. Сурамакка шашып калды. Ушуладыр ал эрен менен тереңдин арасында азгын жүргөн толгон Чыңгыз баласы үчүн эмес, могул эле сыр боюнда төө кайтарып кор болуп, карадан чыккан теңиз букага малай жүргөн жай жоочунун топ баласы үчүн суранып калууга үлгүрмөгү керек экен аңдаса. Ата бабалардын тээ алмустактан акылга салып тегереткен тажрыйбасы ушундай. Жылоолоп бир келген ата арбак кечке турбас маңдайында шыкалашып, эсине ушул кылт этти. Таш балесине өңгүрөйбү? Ал эки заматта алактатып көздөн кайын боло элегинде, алакчы дүйнөдөн каранын таптырбай, жабылуу дүйнөгө кайып болуп кайтып кете элегинде, жай жоочу тукумуна өткөн ары каргашалуу, ары каргыштуу жосунду, жай жоочу, жаман жоочу атыгып, Өзбек Бердибектин жаатына жем болмогунун жандырмагын жандырып калсаң калдың, калбасаң жок. Сурап калсаң калдың, калбасаң таш бале да жок. Жамачылуу чапанынын сүрүлгөн жеңи менен көзүнүн жашын ары бери сүртүнгөн сайчыбул кайсы жазасына, кайсы шоруна хан жоочудан эмес, жай жоочудан жер жайнап төрөлүп калышканын билбей, жашоого тоюп кеткенде эми ошол жазмышын эртели кеч каргап шилегенден бөлөк, агытып акарат айткандан бөлөк аргалары жок шордуулардын арманын түп атага акырын угузду. «Жай жоочунун убалы», dedi. Чыңгыз хан тирүү кишиден бетер кыйгач көздөрүн жука жумуп, эч кирбийчүдөй жука эриндерин бекем кымтынып, чыдап араң уккандай кабагын чытып, буулугуп турду. Ошондо сайчыбул кенедей чагынан 40 жыл илгери кадимки өзбек хан калың жоочу баласынын кызыл кыргын, канды булоондон эсен калган тууганын экиге бөлүп, батый баласын түгөл кырып, жаман жоочу атыкканын кара кишиге букаралыкка өз колу менен жыгып бергендеги каргашалуу күндөн тарта көкөйүн тешкен качанкы бир аңызды өктөө эске салды. Өз тукумуңду тең көрбөгөндөн болду. Алдыңа көрүнүшкө келген балдарыңды ала була көргөндөн болду билүүмдө. Арбактын өлүңкү тарткан, айнектей жылтыраган көзүнөн жаш чыгабы жокпу сызылып, билип болбойт. Бирок сайчыбулга Чыңгыз атасынын арбагынын көзүнөн тамчы жаш мөлт этип куюлгандай туюлду. «Өзбектин тукумубу?» dedi Чыңгыз хан. Аз өттүбү, көп өттүбү убакыт белгисиз, аз сүйлөдүбү, көп сүйлөдүбү анысы да белгисиз. Ошондо сайчыбул мынау сөздү. Жоонтоп жоочу балдарынын бир бөлүгү жаман жоочу аталмагынын анык чожайын жоочудан абалкы ата арбактын оозунан өз кулагы менен уккан. Мынтип уккан. Ошол күнү ойго чөмүлүп, санага көмүлүп отурдум, карагым. Журтта каңгыган күүчүнүн кырбуусу кара, чокусу ак күлөлүү күүчүнүн жоочум өлгөндү угузгандагы шойконду күүсүнүн шокуму бассам турсам көнүмдөн чыкпай азалуу элем. Туу куйругу бир кучак тулпардын качканын угузгандагы кайрыгы күндүр түндүр кулагымда жаңырып, туурумдан шумкар качканын угузганына күйүттүү элем. Күү тартканда кош кылдуу чертмегин колунан түшүрүп алчудай бек кучактап, эки көзүн алайтып, эрдин кесе тиштенип, агала булут сөгүлүп, аяктап жамгыр төккөнүн, көгала булут сөгүлүп, көнөктөп жамгыр төккөнүн жалтанбай угузуп туруп, жандырмагын өзүмө таптырганына, таш тиштеткендей кылып өз оозум менен айттырганына капалуу элем. Хей ырысы жок, тулпарымдын качканы, тун жоочумдун өлгөнү эмеспи деп ийипмин бакырып, ошого капалуу элем. Ошол күнү ойго чөмүлүп санага көмүлүп отурдум, карагым.
Töşü tüktü kara jer bolup jaralgany, töbösü biýip gög asman bolup jaralgany egerim tınçlyk görelek dürbölöňdi düýneni dürbölöňden tübelüke aryldyp, adam balasyny akyr zaman gününe dere tınçylykka bölüp koydum dep jursam, atan görü, oşon üçin tögörekdi töp çenep, tört uluma teň bölgüminde baş ayagy jok başalaman düýneni başly ordogo biriktirgem dep jursam, atan görü, göz aldymda bir solkuldady ornotuluw josunu. Tüýşeldim. Joçunun baldary ata ordun joktatpay bat çeçimge gelip, han götür alışpagany bülük saldy sanama. Yasagy tursa aýtylyw, kollarynda жазы bolup çiýili bulem nesi? Tüýşeldim. Ölgön joçumun ordun gimisi eýleyt. Mınça talaşyp galyşdy. Gimisi ılaýykda, gimisi tatykdy. Tun balası ordo içendin daýny gana. Tyň çykmasy batyýby. Tokolu tolo nemele tokoldan tuğulgandары çır saldyby. İçara ırkıraşpay gantyp çetişet boldy eken deýmin içimde. Mınça talaşyp galyşdy. Gimisini ılaýyktap handyga göterişet boldy eken deýmin. Günde kabaryny alyp tınçym getet. Uykum gaçat. Han çıgar alışpagan kanday aram nemeler deýmin. Anda ele gönüm zildep göňülüm buzulat. Kabaryny alyp tınçym getet. Kabaryny ugup tınçym getet. Oşol günü türkün oyga çömülüp, sarsanaga gömülüp oturdum garagym. Tüýşeldim. 2 aydan beri agurgumdun astanasın at çabım jerden sagalap, görnüşke gire albay, gezegin sargara gütüp oturgan ogale köp oluyalar, takvalar, geçilder bar ele jurtumda. Düýnenin buluň burçunan jö jalaňdap gelişken nemeler ele. Gezegi menen çakırdım. Taňguttun jörgölep baskan geçili menen süýleşdim jaýbarakat. Tüpsüz düýnege men ornatgan tüptü tartipke ılaýyk eken süýlegen sözü. Gudak döşesem, başka guday dele jok eken, men işengen guday gele şenet eken bağımdasam. Süýleşip çerim жазылdy. Kara korum galam bar, oşol korum galamda geçil kanaňdan ırımga birösü jok emgiçe. Çatırı kalpaktın gırınday gaýgaýgan geçil kanaňdan kara korum kalama gurbaýsyň bizan kaýtyp dedim. Any antyp atkazdım jolga. Muhammedçilerden akselde oranyp, taş tespe tartıngan oğlu yasынан erçi beko gelipdir. Bagdad, Mısır degen jerlerden emiş. Alary menen süýleşdim. Kança şaaryn seldey tebeletip ötsem da, Muhammedçilerden seldeçen oğluyalaryny soýdurgan jok elem. Kızılgıştуу, gök şıptуу meçitlerin omkorta buzurgan jok elem. Iraz eken. Alardan sözün Tıngdadım da, siler dele ertelegeç men sıyıngan gudayga sıyına turbaýsyňarby dedim. Owa deşdi gudungdap. Jemen Muhammediňerdiň zamanında tuğulbay, je Muhammediňer men zamanımda tuğulbay dep ökündüm. Jaratkandyň buyrugy dep keýip galyşdy. Süýlengen sözleri epdi eken. Men ornatgan tartipke töp eken joruk josundary. Süýleşip çerim bir жазылdy. Kara gorum ordosu oşol kara gorumga buýdalbay bargıla dedim. Gök çatırı gökölögöдөй kılıp, meçitin turgussun dedim da, jörgölögön geçildin artынан tez jönöttüm alardın dağıt. Çekelerin öpkülöp, yiğinderin kuşurup çokungandar geldi çuğurup. Birden süýleşdim. Isa deştele böjüröp, yasak dedim. Musa deştele mıljıngdap, yasak dedim. Kap mezgilatka bir aylangıday bolsaçı da, Isaňar menen süýleşkenimde emne? Musaňar menen süýleşkenimde emne desem, burkura uylap jüberişdi beçaralar. Jaratkandyň jalgyzdygyna, bir ölügüne işenişet eken birigip, süýleşip çerim жазылdy. Göp garmabay kara gorumga atkazdym alardy da. Uşentip çerim жазылdy. Pirok. Tüşoy baryn taratyp gaýradan jalgyz kaldym çatırımda. Çerim жазылgany menen joçularyň sanasy gaptady gaýradan. Karagym, ata ordun joktatpay bat çeçimge gelip, han götür alışpagany bülük salyp oýuma janym jay taba albady. Yasagy tursa aýtylyw, kollarynda çiýilүү, bul emnesi gapyray. Gün töbeden oğum mal bolçu. Üýdün eşigi göterilip tırgot jigitim girdi eňilip, çebelenip algan. Tynçylykpy dedim. Hesil gaýran joçuňyzdyn baldary gelet çaňdatyp dedi. Gimesi dedim. Çogosu menen erçip dedi. Çogosu menen? Taň kaldım.
Жаңылбасam erkekten ele 19'u var ele. 19'u teң bi dedim. 19'u teң dedi. Kança gelişti dedim. Tayşabım çukul dedi. Oylandım. Toktaşsın dedim. Kuyunday çapkan geşiktenim buta atım жерден oturlay jetip jol tosup, öröp kütö katı жүрген nemelerinin atlarının ozun tarttırgan. Alardı aq örgömö jutbastan alıskarmadım dağın, oylandım. Et bışım oylandım, oylanıp jobun tappadım. Aş bışım tolgondum, tolgonup jobun tappadım. Özdörü bahçeçimge gelip, kan götör alışpagany bülük salıp oyma, canım jayım tabalbady. Alardın atların otko koyup kança vaqt zarıga oturganын unutupmın. Eşik kötörülüp tırgoç jigit başbaktı eňile basıp. Emine dedim. Baldarыңız kamıktı. Aldayar hanım. Gün bateleginde dedi. Erteden ar oylanıp bir oylanıp. Toktogon akılımda ayttım. Örgügön jerinde örgö tikkile. Örgödön üçtü tikkile dedim. Jarayt dedi. Dağın ukkun dedim. Biri altın bosogolu ağuy bolsun. Biri gümüş bosogolu gögüy bolsun. Biri bolot bosogolu bozuy bolsun dedim. Jarayt dedi. Örgölөр götörülüp bütkönde gelginin. Kalganın anan jay aytam dedim. Al ortada oygo çömüldüm gayradan. Arı kalça boyumdu, biri kalça boyumdu. Toktotkon akılımdı salmaktap attım. Üçöөнү tandap üçöөнү boljodum. Joçunun uluğ atından tuğuldu ele batı menen orada içendi boljop attığım oyumda. Meskef kalanı kamap kalın orustun hanın jıktı ele. Batıydı artıkça boljodum. Giyinki katından tuğulsa da batıydın kamçısın çapçudağı erdigi var ele aşkere. Yer şuvanı boljodum oyumda. Jana etbışımı vakt öttü. Jana jigitim başbaktı. Bul sapar üstüme gepte ol başı iyle girip gelip. Aytkanım aytkanday. Degenim degende atkarılıp örgödön katarlaş üçö tigilgenin. Kızır emdi tay soyulup konolgonun kamı bek görlörünga varladı. Örgölör tigilgen arada arbıtkan akılım bar ele. Altın bosogolu ağüygö batıydı konok kılgıla. Gümüş bosogolu gögüygö orada içendi algıladağın. Bolot bosogolu bozuygö şıbandı algıla dedim. Gepte ol başı sözümdün ulanışım güttü. Men unçukpadım. Gepte ol başı egin götörüp gözün alayttı. Kence tuğmaları degendey alayttı. Men mel deyip unçukpadım. Aldayar hanım dedi gekeştenip. Men mel tire unçukpadım. Kence tuğmaları dedi mukaktanıp. Mukaktangan doğuşun joopsuz kaltırdım. Gebi bitti. Gepte ül başı artı menen jıla basıp çöp ketti. Oşol tünü joçunun eşeyip sırtta kalgan gence tuğma uldары katar tigilgen örgölördü tegerektep, eğerlerin jazdanıp jamınçısına görpöçölörün sıyırıp, sızdak jerde tüneşkön. Az öttübü köp öttübü vakit esinde jok. Az süйлöştübü köp süйлöştübü esinde jok. Alım sabak aytıştıbı je bir gayratını öjörlöne üröp kaptap ayttıbı. Anısı dele esinde jok. Oşonda çögülep oturgan sayçuuldun oң tizesin öde kılıp atar bakka tarnıçını aytkanga ülgürgön esinde. Çok. Oyrondu oşol tünden uşul tün. Uşul gün joçunun ögöylөнгөн ana altı ulunun tukumu gepke gemtikpiz, sözgö söltükpiz dedi tizele oturup. Üç uuluna bötönçü arnap örgö tiktirip bölüp jurtka uluk götürdüңүz da tokoldan tulgan bölök uulдарынын tukumun jay joçu, jaman joçu atıktırdыңыз. Böde sündüңүz ata. Ali gün çağrılbagan baktısızlıkты başыбызга üydüңüz. Anın ras, dedi ata arbak. Özbek berdibekterden tügönbögön gorduguna çegerdiňiz. Şuvandardan şıldıңdu gebine giripter kıldыңыз ata. Jamanыңar oşon dele bilingen deşet. Aldıňa barışkanda jada kalsa jamançısı jırtık alaçıkta buyurbagany atalarыбыздын jamandygynan imiş. Kalp dedi ata arbak. Kalpı? Ira görbөгönüňden jırtık alaçık tigilbeptir. Kalkalanarga kara alaçık buyurbaptır. Hey! Atalarına altın bosogolu ağuy ençilengen Özbek berdibeňiň baldары götörüştübü arbagыңdy. Je Uranın çakırıştıbı jabıla, dedi sayçı uul.
Ata jolundan azgandan birin biri kırıp bütkönü kaldı go. Gümüş bosogolu gögüyüңdün eğleri kayda jürü çaçırap. Bolot bosogolu bozuyuңdün eğleri kayda talaalap. Bir-biri menen kırılışkan şıvanыңdın baldары aktadıbı tilegin. Ornotkan josunungdu ulantıştıbı. Je yasak çiğdirgen gerediň uşunday bele. Çok. Anday emes, karagım. Alarby. Alar satkın çıktı. Geretimen жаңılıpmın kagılayın. İlgeri zamanda kişi balası attının kanı suda yakkan kızıl kırgınga köp olgan jayım bar ata, dedi sayçı ul. Kaysıl kırgın dep tak sekirdi ata arbak. Teptirgesinden ok arıltpay, kulaçın gerip jaa tartkandardan, töbeden jalаңdatıp kılıç balta şiltegenderдің arasынан görgönüm jok ele. Tırnayzaсын koltuğa tolgoy sungandardın katarынан baykaganım jok ele. Kaydan kırılışıp jürösüň? Elbasar Attuhanыбыз çıktı. Ataktan taş jarıp, yasak jolundan sandap bezgenderдің sazayın beren dep çıktı, urpağın içinen surulup. Aldığınızga bargan atalarına jırtık alaçıkta tigilbegenderдің tukumu çettep turbastan, jık jasobuzdu ayırıp, Elbasar Xandın tamgalı ayrı tusunun tüyüne jıgıldık. Tutalangan canımız çoň uruş saldık. Kıykırıp joga teysek da, tuğra 40 jyl ilgerki oşol kırgın günü бүгүнгүчө tıyılbay ulanıp, tünü бүгүнгүчө sozulup, жерди düңgürötkön göktü ayırgan çusu, uşul geçti araň bastaganday, kızık süylödü ata arbak. Koskoy görbe karagım, emele görgönümdü em aytıp, ırbata görbe kaygımdı. Azır görgönümdü azır aytıp, arbıta görbe kaygımdı. Kördüm uruştu. Kıyamatты görüp gelatbayım bu da, kırılganın ardın ayından kaşayıp turbayım bu mıntep. Koldoçusu güçteken, Möröy Özbek Xanга olup ketken. Arbağın süyemelögönden kok sıyagı. Çok karagım, siler taraptı bolgonumdan Özbektin tukumun çıkbayt dedim go. Çıkbayt? Uşul sözün rasbı ata, dedi sayçı ul jalınıştı. Biz taraptı bolgonun rasbı. Tukumu çıkpasın degem. Aytıp sözüm bütkönçö tukumu ölçönüp çetinen gemigen Özbek berdibekterden tügöngönü kalganı jalganbı, dedi atarbak. Halk içinen gavarың jok bu karagım. Öz başları menen geçsin kesiri. Arbaktın ekoz uşul sözü öz tukumuna özdörü jasagan kıyanattıgın erksizden eske saldı. Çoң atası Özbekten murastagan taktını biylike gözü katkan birögö tarttırıp içüдөй kızgangan berdibegin tüölü gölböçüдөй bolup erkekten tuğandarına öçtüğü çıkkanın kim bilbeyt. Ne bir uykusuz tündörde ötkörüp bassa tursa tegereginen korungan neme akır soňunda kara janının tınçına karap ubal soğu debesten ulu güçü debesten uruk tuğanın tutaş moysotup öz kanından jaralgan uldarında birin ayabastan koyçomuzdatıp kırdırıp salganın kim ukpagan. Gerisine ketken üçün gerki götön berdibek atka konup jüröt da, aytkın da gelbeyt, estegin da gelbeyt arkasın. Erkek tukumunun tüyüne jetken eken, xandıktın tutkasın karmap kalar muraskoru jogunan geregesin aylana kalçıldap basıp, karıganında kokoloy başım koygulap kalganın ukkamın, dedi sayçı ul. Oşo da. Sayçı ul jakasın karmandı. Arbaktın gözü menen bolgon tura bul iştin bari. Arbaktın karı tiygenden tura. Kardangan atarbak boruň jegir Özbek Xandın tukumun Özbek Xandın tukumuna jutturgan eken go akırı. Ova, dedi atarbak. Şon üçün siler taraptymyn. Az öttübü köp öttübü uwagt esinde jok. Az uktubu sözün köp uktubu anысы dile esinde jok. Oşondo sayçı ul atarbakta mınday nasihat eşitdi. Mınça şaylanyp attanıpsың balam. Teňiz bukanın maňdaýyna barsaň barıp gör çydap. Birok teňiz bukaňar jakynda öz ajalyndan öle goýbas. Hey ata, jay joçunun tıkırı esebinde teňirim sokkur teňiz buka sakaýgys oruga çaldykpady bele. Dabası tabılbas dartka torutkanın bildirbesden jurt içine şek aldırbay sak jatkanyny eşitkemin oşonun.
Kagılayın ata. Tili duduk ögöдөй awamdyn mörünkürün soňky ret tartjysynda girmekdүү ökün üçün aralaştıra güýge geltirgen gerezeli. Maňdaýyna 6 gadam çukuldap, bukanın sol urçagyn boljoldap goýmakka baratmadym bile, dedi Saýçuul bir ayagyn götere syňar tizelep. Kaýakdan? Görü jakyn, ajaly takymdap turat. Görü jakyn eken ölse uşu berdibek ölör başymyrak. Belki unçukpady. Birak teni bukadaýçyň teňiz buka öz ajaldan ölböýt jakynda. Kanteýin, kanteýin. Jaman joçu tukumyň gordukdan arylbas bolgon beýim. Arbaktan sırt kalbasaňar ele arlasyňar. Arbakdy boz ata. Ata jolun gulsaňar. Anan, altyndy ordo silerge buýruyt. Ha? Sıňar tizilegen Saýçuul epkin urganday arkasından güýsü menen bir getip, talp etip göçügi jerge tak diýip oturup kaldy. Eki kolu şaldaýyp, eki gözü çakçaýdy. Kulagy tunup gaýra açyldy. Tunjuray tunup gaýra açyldy. Gaňryşpy je anykpy? Jaňarykpy je jazmyşpy? Ha dep ünün gatkyça, oğuzu aňyraya açılıp araň jyýyldy. Aňyraya açılıp araň jyýyldy. He dep ünün gatkyça, egi şalpaya düşüp araň jyýryldy. Şalpaya düşüp araň jyýryldy. Çakçaýgan gözüm bardap, gemşigen erdin epdep tartıp görödü. Emnesi buýruyt ata. Ata jolun gulsaňar ordo silerdiki. Ordo? Oba garagym. Ok. Az öttübü göböttübü belgisiz. Boş çılbırın süýröp, en jaýkyn ottop ketmesden kulagyn japyryp, en talada gowuraşkandarynyň sözüne bılk etpey goşom uýugan gök çobur oň tuyagy menen jerçelip iýip goşgurundy. Kebi buzulgan Saýçuul başyny öde götürüp, jan jagyn elingdey garandy. Jerde 5 eliçelik oýup ýegendey emneni gördü janybar. Kulagyn gamışdaý tik jitip, emnege goşgurundy janybar. Oň iňinden aşyra garap, şıbırt albagan soň, sol iňinden aşyra garap şıbırt albagan soň, moýnun çukul burdele art jakdan öçüýe basyp geletgan jöýçöndün erbegen garany gözgö elindi. He dedi. Al tündögi bakırçılığı menen jürgen albey tanış janına jele boyu çukuldap gelgiçekti. Saýçuul ata arbakty buçkaktap getirbesden, bozulgan gebin üzülgön jerinden gaýra ulayyn dedi we je kurgan jany gebinin anygyn gaýtalatyp ukmakka gaýtalap suraýyn dedi we aýtor başyn gaýra jalt burdu. Jalt burdu da maňdaýyndagy ata arbakty tappay kaldy gaşaýyp. Eki kolu menen kara jerde bek dayangan galbynan jazbay. Eki gözüm bardap açıp jumup karady. Gözden gaýym bolgon eken, jel menen goşa jel bolup, jeldey golup uçup ketkensip, jetesinin izi jok. Öböktöy berip koluna urunçudan beter emelede ata arbak tikesinden tik turgan ayaktay jerde karşı terşi sypalady. Kumu aralaş sapırılgan toponu koçuştap kalgan ele bolbosa koluna eşdeme urungan jok. Kayaka jittin gaty gün? Kara gölöke olup siňip ketkensip, karanynın daýny jok. Kayaktasyň aýlanaýyn atarbak? Kara gölöke olup kalkyp, alystap baratganyň çyn bolsa, alystagan garanyň ay jarykta gözden üdülgönçe kana tiktep kalaýyn dedi we eki aýagyna şap tura galyp, eki jagyn kaýsalaktap karandy. Süttöy tökülgön ay nuruna çaýynyp, söküt tartganday tunjuragan talada gözgö garan ilingen jok. Balkim bağı taýky balasyň kıyalbay, andasanda kılçaktap baratkandır aldyda. Kılçaktap baratsa, getken jagынан samga aýaldatyp galçuday bolup, moýnun sozup ün saldy artyndan. Ata! Dedi jelgip. Ata! Terebel meltirep unçukkan jogap bolgan jok. Ata arbaktın etegine ermeşip, artынан goşa erçip geççüde öňdenip, arbak iň jyňsyz jaşyngan jakka irmemçelik baş bakçuday öňdenip, eki kadam ilgeri asta basıp obduldu. Bayatada arbak goňgon jerge tura kaldı, biliner bilinbes titiregen eki tidesin çala bөгüp, eti kaçkan ekinin koşurup. Ata! Dedi akırın. Tınşadı. Ün jok. Kayrılıp çıkkan ün bolgon jok.
ата арбагы кайрып үнүн салган жок. Эшилме чылмыры жерде чубалган көк чобуру гана таноолорун керип кошкурга атты. Сайчуул этегинин эки учун кагынып, ай талаада туруп калды, ылаажысыз умсунуп. Арбакты үркүтө дабыш салып келген чоочун караан жакындады. Ой, кимиси десем, Сайчуул абамсызбы? Арыбаңыз, деди жочун. Сайчуул мойнун буруп, арыба, деди деми кыстыга. Жашы 18-19-дардан озбогон, сары чийкилинен келип эки көзүн алайткан жигитти дароо тааный албастан бүшүркөдү. Ким эселең? Сары такымын. Маңгутайдын оолумун аба. Маңгытай? Маңгутайыңардан эле 3-4 эмеспи? Кайсынысын айтасың? Жазы маңдай деп коюшат. Жазы маңдайлуусуңбу? Жоочунун 10-чу баласынын тукумусуңар да, билем. Өзүмдүн инилеримден турбайсыңарбы? Талаа кезип калыпсың, тынчылыкпы? Төө издеп чыккамын аба. Теңиз буканын желмаян чыкма төсү ошончодон бүгүн үйрүнөн бөлүнүп. Деди Сайчуул ойлуу. Орус курду эле немекен такылдап сүйлөгөнүн кара. Ушуну ойлоду. Узун туурасынан көктөлө берип тарпы чыккан бугучу үдүк чарыкча мынабы жоочу баласын жөөчөн гана журттан кубалап, түн ката төө издеттирип койгон теңиз буканын зөөкүрлүгүн кара. Ушуну да ойлоду. Теңиз буканын тегинде баленин желмаяныбы? Те илгериде Элбасар хандын эли чабылып, малы талангандагы канды булоондо олжого кетеринде эсин жоктоп өкүргөн Ойсул ата тукумунандыр да. Анан ушуну ойлонду. Абаке, бирөө жарым менен коурашкандай болдуңуз чагымда, деп такылдады сары такы. Арбака сырдуу жолукканын төлгө кылган Сайчуул кымырынды. Өзүмчө эле. Шериңиз бардай көрүндү жандаган. Сары такы жан жагына тегерете көз чаптырып да койду. Бирок эч кимди көрө алганы жок. Энчиликте өңгүрөп алдым, деди Сайчуул. Өңгүрөп? Өгөдөй абам о дүйнөгө көчкөн бүгүн. Ошо кишинин кайгысына өңгүрөп, деп адаштырды Сайчуул. Кайсы өгөдөй? Күчү өгөдөй эмеспи? Ооба, хүрчү өгөдөй. Эски көздөн эле. Билчү элең? Билбегендечи. Кездешкеним эле болгон жок. Бирок да абыдан чоң күйчүлүгүн бир далай эшиткеним бар абалардан. Анда эмес ошол. Өгөдөй абаңдын кабарына ашыгып келатам. Таң, бирөө жарым менен коурашкандай сыяктандыңыз. Чамдайын, мен чамдайын, деди Сайчуул жыландай чубалган чылбырын жыйып. Конушуңар чукул бейм? Чукул. Теңиз буканын жогун таппастан айлыңа кур түссөң төбөң кандоого кетер. Төтө жолду көрсөтүп койгундагын төөңдү издей кой карагым. Шапалак камчысын бүктөй ууштанган Сайчуул сары такыны такытпай жөнөмөккө камырды. Сары такы көк чобурдун башын оңду тартмакка жылоосун элпек тутамдап, абасын колтуктан аяр таяды. Элпек чыгыптыр. Маңдайынын жазылыгы кенен бир карыш Маңгутайдын бул баласы элпек чыгыптыр. Жоочу атанын 10-чу баласынын оңдоп тараган тукумдарынан Сайчуул ушинтип сын берди. Кашайгыр атан төнүн айынан камгактуу таланы каршы терши кезип, жылга жыбыртканы аңтарганына кабагым кашым дебестен, каның жоочунун башка балдары чылап, эт желгенче бектин эшигинде башты төмөн салаңдатып, түнү огончо шүк чөгөлөп отургандан көрө, оозунан агыт кирип карет чыкчу теңиз буканын каарына, дөлөңгүттөрүнүн суук сөзүнө эптеп кабылбай турганын олжо көрүп, айыл үстүн түнү бою айланта кору десең, аны дебестен узун туурасынан көктөлөө берип тарпы чыккан, бугучу үдүк чарыгын бутунун башына чала илген бойдон чуркап кетчүдөй элпек немекен. Ушинтип сын берди. Анан арбак үмүттүү айтканчалык ата жолун куучусу ким? Ким билет? Балким. Бет маңдайлап бастыра түссөңүз айылдын куп үстүнөн чыгасыз, деди сары такы. Жарайт. Түн оп барат. Төөңдү башым таап ал. Ай толуп жарыктык бүгүн чырактай жарык эмеспи? Табармын? Ет куштан абайла. Уда камчыланып, эки өңүрүн кымтынып ашыга бастырып кетти. Оолактап алган соң оюн жыйды. Жараткан теңирим, төбөсү бийик көкө теңирим, айланайын ата арбак,
Emne tölgölü günge jolukturdun zamatta? Emneni gördüm? Kim göründü gözüme? Kim joluktu özüme? Kimge uçuraştım bugün? Beti bağjaygan, gögala juka sakalçan tura atabız. Juka muruttu, jımşık gözdü tura atabız. Haylanayın. Artına kılçayıp karap koyboston, kılçaysele yerden kaptalına koğup düştüydöy gevetelenip, at minip görbögen sarttan beter yerden karşın eki koldap bek uçtap, anda sanda temingenge jarap, içinen kudaylap tayınıp, ilkite bastırıp gelet. İçinen görünet. Çunak bala kapiletten çurkap çıga kalbaganında, mаңдай teske mınça gelgen arbaktan ajırayt belen, ajırabait belem, üyrülüp gelgen ata arbak ürköt bele ürkpöйт bele, mаңдай teskeleşip daha kançaga oturat elek. Teke sala bastırıp gelet. Artına ayaldap karap koyboston, ayaldas ele üzöngüdön buttayıp, yerden göçük kıyşayıp, kaptalına ala salıp tüşçüдөй gevetelenip, yerden kaşın koyu örbesten bek uçtap algan. Utur kudaylap, içinen gürenet. Dölet kütken söylötüçü, noça boylu utura. Eski kişiler giyinse gerek ko, uzun etekti bol çepkençen, başında çımkıya ak topuçan tura. Hem nege buqtum? Basa ata arbak belendi sözünü aytkanга үлgürdübü da, şordu sayçı uğulun uqçusunu uğup kalganга jaradıbı. Arbak geygendegi uçurdu, göz aldынан jana bir sıyra çuvatıp elestetip, çaldı koydu koygu aldırбастан, eşitken sözün kaltırbay estep, darttуу kökürögüne bek tüyülgen eken, eki oz anttуу kebin eki mertebe kaytaladı içinen. Ata jolun kuusaňar deybi? Jay joçu deybi? Jay joçu taraptımın deybi? Ata jolun jay joçu tukumu kuusun deybi? Haylanayın atarbak. Kaktalanın ortasında kuulup oğulgan gaňyrş emes eşitkeni arbaktın oğuzundan kulağı menen ukkan gep, andыкtan jana kaytaladı içinen. Bu emine tölgösü. Ögödöydün aytusunda teňiz bukanın boljop jürsök, gerki götön berdibekten ölөр günü juuk deybi? Arbaktan sırt kalbagıla deybi? Arbaktan sırt kalbasaňar altından bosogolu, altından bosogolu. Bir bürküm şilekeyi kokosuna uyup kalganday tamağı bütölüp kayra açıldı. Eki tanosu kıpçılıp, demi kıstıgıp kayra жазıldı. Zikir çalıp ağurgan derbiştey, at üstündögü göçmönçü derbiştey, arbaktan eşitken soňky sözün üstök kaytaladı. Altından bosogo, altından bosogolu, altından bosogolu ağırda, oşol ağırda, joçudan kalgan ağırda. Ant buzar adamdardın koluna tüşkön ağırda, kor bolgon gayran ağırda, altından bosogolu, altından bolu. Jırtaygan gözünün gıçıgına jaş tıgılgandan, eki kolun erdiň kaşынан boşotup, jakasının jırtık üçün ile garmanıp, mаңдайдагы altın gazıktı tiktep, kudum 40 jıl ilgerkidey telmire tiktep, anda 9'unda emes bele kurağı. Kasiyetli altın kadas, jarıkçılıktın gazıgı bolgon kasiyetli altın kadas, kadalı ordunan gündögüdöy çaçırap çıgar beken dep tilenip, tübölüktü dolon burhan tügölümenen çıgar beken dep, oşul dolon burhanga togoşo altın kadas töbödön janar beken dep tilenbedi öyle kanjıgadan kan akkan gargaşalı oşol geçti. Çalınıştı gübürödü. Altından bosogolu, altından bolu ağırdı. Ant buzarlar tebelegen ağırdı. Kor bolgon gayran ağırdı. Oşol ordonun kutu yemi jay joçuga oýt deybi? Oşonda gözünden jaşı mölt etdi. Dağı sıksa dağı mölt etdi. Erdin kıygaçından gırça tişlenip, egen gektүү kımtınganga bolboston sızılı ıslık jaş ketdi. Sızdaganda mölt ketdi. Kımtıngan egi bülk juka titirep, gemşiye tüşkönde eki gözüne tolo imerligen eken, çuburup kara jaş ketdi. Kakşangandan jaş ketdi. Karıştıra tiştense bolboy, jaak bolçoňu kalç etip жазылganda, tüýrügen erdi buu etdi. Buu etkende burkurap buurçaktap açuu jaş ketdi. Buulugup buyukkandan jaş ketdi. Göňüli germektenip, gödönü tütögüp turgan jany toktona albastan, öpkösün soğuluktata öksüp yigende, 40 jıl muştumday tüylgön erk kudretine uşu bugün ey bol albastan,
Ay tolgon uşul tünü elirmesi tigendey tala jaş ketdi. Altından bosogolu, altından bolu agordo. Ant buzarlar tebelegen agordo. Kor bolgon kayran agordo. Oşolordonun kutiyemi jayjoçuga oýt deybi. Jayjoçunun omaty deybi. Bugün geçti ele uşnu menen 2 mertebe udalatıp, erkinçe şoloktop algan jana tegizdegi konuş üstünön жаңырган ırçordun şaňduu ünün, ırçı çorçulardy şaraktap sürögöndөрдүн aba jargan şatyra şatman dabışın kulağı özül kesil çalganda, teňiz bukanın aylın jazbay tapkanın bilip jaşı tyyldy. Egin gemşiňdetip, jeňinin ayrındysy çuvalgan jırtyk uçu menen gözün sürttü şaşkalaktay. Oň kaptalına enkeye kalıp, tanoolorun kısıp, şorgulagan burdan şu ettire attı da, çimkirigeyle eşken kolun etegine karşı tersi sürtkülöp arçıp koydu. Ahmalap karap, ayılga kaysı jagынан tüşmöktü boljodu. Atını uzun jetelep, jö basar jerim boljodu. Ayıldın etegine oboço kongon, ogole jış kara alaçıktarga, teňiz buka jandan garış çygarbay, ertelgeç ermegine garmagan jayjoçu tukumunun baldary, jaydırgıçtır panalagan eski alaçıktar ele. Jan aşa tüşkönde erteleye attan tüşüp, çılbırın çuvaljyta garmap, şapalak kamçısın moyunga ilip, ne var ne jok tördü karap jügündü. Joçunun ırısı jok köp balasının birinen bolorum bilgizdi üşintip. Kıvır etken jan aralagany görünböy, kaptalında kara alaçıktar tunjurayt. Eýleri japırt ürkköndön eň taştay kaçkansyp tunjurayt. Te maňdaýdagy tektirrek jerde tegerete tigilgen, göçmen balası ırga koşup aýtmakçy appak jumurtkaday tizilgen boz öýlerge, 12 kanatlysynan ele 10 çaktısı bar okşoýt boljosa, göz jügürtdi. Teňiz bukanyň üýü gaýsynysy boldy eken? Kaýsynysynda oturdy eken? Maňdaýky üzügi syrylyw, synyk ugu gaýrly kara alaçyklardyň birinden uňuldap oýlagan balanyň üni çykdy. Enesini sorotgan oguldy. Şök, şu götür batam. Teňiz buka geletat, alyp ketet. Akyryn. Bir üzüm etke, bir jutum jarmaga zar bolup, üzdügüp ketken okşoboýu beçara. Enesi, teňiz buka dep tepildesele, balası korkup kalbady. Oňşup ıýlaganyn tyýbady. Teňiz buka kaýsynysynda oturdy boldy eken. Saýçuul janatada konuşundan uzap çykçysynda oýlaganda ele oň koçok atçuday otur jügünüp, jörmelep basıp, otur jügünüp, kaptaldap basıp, ayıldın te törüne tegilgen ag örgölördi gözдөй jönödü jılıp. Jörmelep kelet da galkyta göz çaptırıp, örgösün izleyt boljoldu. Jügünüp kelet da göz gıýgyny agytyp, örgösün izleyt bolumdu. Egerdele iregesin oroy, malakayların kolga alıp başların şılkıytıp, çökö taanday tizilip, çögölep oturgan kişilerden joğun katары görünse, egerdele çamgaragın tüp kötörö şaraktagan şaң ogulsa içinen, anda teňiz buka töröňden adatynça nökörlöri menen çarda oturgandagy örgösü oşol. Jörmölöp kelet da başların şılkıyta oturgan kişilerden karanın izleyt. Jügünüp kelet da çögölep oturgan kişilerden karanın izleyt. Tüzüle düşüp izleyt, bügüle düşüp izleyt, kalkıta göz çaptırıp izleyt, göz gıйгын agytyp izleyt. Jabala sürögöndördün şaraktagan dawyşy, ırçordun şaňy, girgen suday güpüldögen akyndyň üni jaňyrgan tarapdy baamdap, ıktap kelet. Iregesinin 2 kaptalynda momçylangan Mısır şamy tamyzyly 12 kanat boz üýdi boljady. Bolbody oşol dedi. Aktayağı öňdönöt, boz üýdün ozundan garşylbay, uçu gaýky kılıçın jalaň asyngan jigittin, boz üýdün ozundan 10 gadamçalyk alysta 6-7 gatar orolup, çoň kiçinesi debey jer süzçüdöy üňküýüp, ünsüz sözsüz çögölep oturgandardyň garany gözgö çalyndy. 6 yaşar balasынан 60-dagı awuşgasyna deri, 7 yaşar balasынан 70-degi çalına deri, ayttırbay özleri bilip jaman alaçıktarынан kınk etpesden ubay çubay erçişe basıp çıkışıp, jembererde akırdı gözдөй agılgan, koýlor mal, günde 4-5 mal adaşpay çoğuluşup, teňiz bukanın ag örgösünün eşigine mildettүү jygylışgan kuğulak tuğandar ele. Tanıdı, boljop tanıdı. Joň towy menen mıntip çök düşüp, jonun salıp bir otursa, joçunun baldары oturar.
Başka kimisi oturmak ele ünküyüp gelip, kimisi jığılmak ele mildetin bilip. Oşol ele. Semiz жылkının жаңы bışkan etinin uğurttan şilekey çuğurtkan çüygün jıtı murunga urundu. Kaڭıl jardı ördödü. Et жаңıdan tartılganı kalgan beyim. Şilekeyin gürmöp jutup, göz gıygın salsa beregide kulaştay kapkağı taşkagın aya tirelip, üstü koyu bulolongon altı kulak çoyun kazandı gördü. Börktörün gök jelkege türtüp koyup, bileklerin türüne tabak götörüngen 5-6 oşol taş tuğulgada asılуу kazandı tegerektep güýpelekdeyt. Kur semirtpey soyup alışkanda godуңdaşkansıyt. Üç taman. Kürjaylonun jaşlı rağına gana semirgen жылkı. Bah çirkin deşet tamşanışıp. Taş tuğulganın otu janarak tele içkertilgenin bağım kıldı. Jakındadı. Dağı jakındadı. Jügün ötüşüp jakındadı. Joçunun jerbetindegi ırısı jok baldarынан bolorun bilgizip jakındap kelet. Kazandın başında güýpelekdey tabak götörüngen kimdir birösün taanıysala. Adam ey, kutumşuk mınausu kaydan jürütün üçünde kaňgyp dep ırgıştaganın kulagı çaldı jügünüp atıp. Kayıl, anısına kayıl. Buydalbay ötüp, mındayrak tigilgen üydün maňdaýyndagy gözge urungan boş kazıkka gökçöwürüň gazık boş bayladı. Hey tuğuşkan, kişi boyu tigilgen mamıga jolamak kayda, jolop barwanday mamıga atыңды asa baylamak kayda. Çögölegen tuğandarının katarına, Kutonun argamjy menen kurçangan, moltuyup jertiktegen çetke kişige ıyıgın kagıştırıp, çök düşe oturup kaldı momurayıp, kolun ıldıy alıp, elden kalışpay başın şılkaytdı. Ünün götörüp, kovuraşkanga jarabayt. Jılt etken gözleri jıltırap urunabı degen ümitde, oňdu soldu gopşogon bolup, katarındagylardan ındıny öşünkü yüzlerine tütpösten göz kıygın saldele, jüünü tirürök birin ekin kabırga tuğanı kıltıya garap, gebersigen erinderin araň bülküldötüp, uçuraşkan türdönüp, şıl kıygan başların iyi kemiş etişti.